Assalamu alaikum, pozdrav dragi moji. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u Nihadinu kuhinju. Danas pripremam paprike punjene sirom. Što bi kod nas rekli čabrenjak, ali nema čabra, bit će kantica. Mi kupimo ovakove feta sire, sir u kantama ovim. Taman će mi ta kanta sad dobro doći za punjenje tih paprika, za slaganje. Sad, pošto je sir malo tvrđi, ja ću njega ovako oscijeći i rendat. Evo i treću kocku rendam. Ovu četvrtu ću ostaviti za kraj da vidim, možda će moći ovo biti, zato što ću puniti paprike, stavljati red paprika, red sira. Pošto je sir tvrđi, ja ću dodati 4-5 kašika pavlake. Neću uopšte soliti jer feta sir je slan, sad ću ovo sam dobro izmiješati. Počinjemo sa punjenjem paprika. Paprike sam oprala, očistila od sjemenki, osjekla mi ovaj gornji dio, ovdje ga ostavila da mogu kasnije dodati siru i izmiješati. Pa ću to, vidite, sad punite. Na dno ću staviti sir. Sad ću vidjeti paprike. Kad smo napunili ovako, vidite, natrpali red paprika, sad ćemo dozgo ponovo red sira. Pa ponovo puniti paprike. Tako ćemo ponavljati postupak dok ne utrošimo ili paprike ili sir. Nećemo stajati dok nešto ne završimo. To. Znači, izrendat ću četvrtu kocku. Kad sam izrendala četvrtu kocku sira, vidite, dodat ću opet pavlake da malo omekša, da mi je lakše miješati to. Ove papričice sad, ove okrajice paprika ću isjeckat i dodat sir. Evo vidite, popunila sam praznine između paprika. Papir, stavit ću još. Kupio ovu slatku. Stavit ću ovu šir, da ravnomjerno ovo pritisni. Sad ćete vi vidjeti čime ću ja to pritisniti. To je najteže što imam u kući. Gledajte vi to. Gledajte vi to. 35 pani. Tako. I sad ću ovako ostaviti. Već sam vam rekla da treba ostati 3-4 dana na sobnoj temperaturi. Svako malo mijenjati papir ili gazu ako imate, da kupi sirutku da se ne bi uščule paprike i siri. Nakon 4 dana bavljenja oko sirom, mijenjanja gaze, ovog papira, da mi vidimo šta se događa. Što bi rekli, sir čabrenjak, vidite, osušio je se fino, bio je u frižideru 2 dana, držala sam ga 2 dana na sobnoj temperaturi, mijenjala papir, odozgo je bila i krpa. I onda sam stavila u frižider. I mogu vam reći da nije loš. Evo vidite. Čabrenjak je spreman, sad sam treba vruće pogače ili kruha ili pečenog krompira.
po lutice.